pen matanda ko tum kese vice president na samay na tum hasmi lam tempo klang kono lasi kijut si abang kelalo mo pen alang litung tipu soda taksi idon doktor numol mumin alang ligi amida klindet apuda klindet amunin lasi komentu ne kelang li article 244 edangji komentu ne kelang li article 244 ki hangal lewe bukan injeda lo lasi do doktor lotan kelang li jini pamenangji lapen dak alang li sitame mopen nile tuma vice president ki posona taksi nile tuma approve sitame do mopen nile ki puam muita klindet apuda klindet kelalo alang li ladak handbrake nangji bukeda ke signature ke nang pido sitame akonon kanije tu bangke handbrake ke hangal lewe article 244 ki hangal lewe uselang li akonije tu ro Pulutang te nili tum kamatha bangke alang li noda doktor pustame alang li kamatha bang goan tong kili ramni bangke nili tum kamatha te mang alang li damde det mason sini tum mandelo athima karbia khai atung makdiman dak dimasa tum pena danglok dak karbeng long pinangan organization pensame pinangan aning kan mesame tum handbrake ke hang nili tum pinangan ni tum hang labang so handbrake joine pinangan jel kedam tum dolo labang so handbrake joine pinangan areng ruki sonang dolo labangso handbrake joine a hammer de chikai dolo labangso handbrake joine ladak kichi ge jang bang do pilo la se hola haya sentiment ala buji pamenang ji non ala chini ne pin mesela la son kaning je plotang te la ke nile to ban same isia sentiment nile to labangso handbrake ha mu pen same labangso sentiment nile to masina choteng rong mate nile to makai pasi melang li lang ro pason simande lasi doktor no mol mumina phanske nile tum ahin ben ke pini bang nile to condemn lo alang li sodak pen mate prapjin pen nile to malang le pachini lo sodak pen alang pachini lo je alang li nile to han diang chawe ngompo jongsi dia chang he plotante nile tum same pamu pen ki posona taksi nile tum hamra regional committee da haroka regional committee la penda me tum bukajan regional committee KSC pen same alang li phan same me phi me kai bomlo lasi mo alang li jongsi dia chang he tiga bang ke nile la sum la bang so activity sa bang ke nile tum alang phane condemn bompo la pen jongsi alang li jongsi dia chang he plotante nile tum ansu si same thedum ka te song same nile tum te song bonang kok ko lasi nile tum alang li phan same alang li kan ye ki chokchi apu tha ka bang ke prapjin pen nile tum phan lapen dak la karbe anglong arada pansame dia chu hangwek nangji jong selang li dia chang hip lotan ansu se si thedum ka ti song la pansame ni tum ti song bonang kop ko la selang li labangso article 244 men pen alang li dak politis ke pathu alang li lahai kama thata do la sili tum ta buji dun pame nangji alang li hala a video tali tum theglong alang li kachini ne pele kanin je gali alang li ingne hing men sela tum da kanin je lotan theli tum harang lang ro pasong selang li do la se hala bang so di mali tum karbe rat tum same karbe lo rat tum same tum matha dun pame nangji je alang li apu dong khai no dak lo de mate apu dong kama tha thera lo de sitame ladak alang li itu makar biar khai tu ma sentiment alang li na chini ne da pota hai lo la selang li same la bang so kanin je bang ke chokche la bang so lam the bang li chen bang ji pusini tu pini abang ke dapen itu so dak pen itu bang le pasame itu alang ban pachini pon lo si dia bang prapjin bang chang potang po la pen itu kate song bang ke ni tu ging ton pe alang li pasame me pi same tu kai pon bo la pen itu ging ton de lalu Margin to na. Karbi pen. Non Forum for Hills Autonomous State Movement lapen Central Government nang bong supporter talks doji po. La solong nalitum la handbrake mate article 244A kache song ningkan trok kebag dolo nang litum 39 years bag dolo la song bong ben non la supporter talks along kaching bai along nang litum stame dunji man nang litum phana ke pha do ma along so Jangan kau belajar lah lulung nanti, kalau lulung kan atau kan susah nanti, kalau sudah tak direct komunikasi dan sebagainya, kalau ben only to purpore alam discussion usipo. To purpore separate subject untuk program itu. Komunikasi dengan anggota bangsa. Kalau ada kasih mai kan diversion itu, kalau ultimate more power di mana sama lagi. Superbansi lunang lipa direct community can with letter number with and new number akadunai akola can only one single subject that should be only discussion on autonomous or discussion on implementation of Article 244A berabang tok kami kalau pemaira subject pilih untuk tak letak dalam ini emang mana hilang bahan ini bukan punya hanya tak punya Jong se more power of hanche tobrong polote nang litum open pil ko
itu ala more power alam nechin kilo pulote itu dunda dule Agenda singular jalan. nara dule akola penapa LCC to much talk 1995 first April ni ichi pautan itu bom dulu itu protest jela job jela autonomous state kelang bari apa taluk itu kudo karbiang bom dulu itu na pasi no tala sana more power jiwa dia sin to kapse dulu ako kadto kami nitum pala mali kadto kami organization kadto kami political party o ang sita laksana holo pore itu desh ya kini dun devi kisi itu mari request itu laksana to itu mo achi kadto akala pala autonomous dalam tuara dandil nona autonomous dalam leke MOU akan 2 times MOSC document hala sopasi laksana tak more power tembong kulate karbi tumet pongtong autonomous dalam le akala pen karbi akai geotet autonomous dalam le dai that because of lack of sacrifice of karbi political leaders akan sacrifice kare palo pini karbi political leaders akan ya Meghalaya autonomous state kelong kosan sacrifice ma hala semua sacrifice ni hala tu autonomous state dalam election thupa jauh se autonomous state na pipe pulau cithane ji ini karbi tu hala sa sacrifice hari karbi na dimasano they must sacrifice our karbi political leaders and dimasa political leaders must sacrifice for autonomous state that they should also resign lama lang claim ni karena si itu autonomous state sita lapula pen pini pupoy santa MOU santa MOS lai si to tara bang chokche akola bang jurna ni lan implement ni puge ate example MOU ikuri tapen hala so MOU padana te implement awala wa ipola tenon MOS kosan aku implement ko la pasi lai MOU MOS ke experience alo more power to the district they already have experience so we cannot accept in second time or by minister dengan hanga itilo akola jang sila sang dai mom pulo ande la banga tono has kolong na fialam lo akar dia ke dia ketta autonomous saloni